sad mogu biti? Ovdje si, baba. Vidi moga unuka, došao babi iz Banja Luke. Hajde sjedi, Diko. Ajde da ti baba pristavi jednu kavu. Ma nema frke, baba, može poslije kava i... A jel može sad jedna kava, Diko Ma moja? nema frke, baba, može poslije kava, braj. Hajde da ti baba sad napravi jednu kavu. Ma nema frke, baba, može kava i poslije, braj. Ajde da baba napravi sad za nas dvoja frke kad dođe.